kembali. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Selamat menikmati video ini. Jangan lupa bila suka di like ya. Namun bila tak suka dislike saja. Dan tinggalkan komentar di bawah. Serta jangan lupa di subscribe untuk bantu kita bertahan. Terima kasih. Pelan-pelan ya. Baca bismillah lu. Oke. Hati-hati. Wow. Udah duduk. Bismillah lu, bismillah, bismillah, bismillah lu. Adik nggak kayak gitu, nggak bagus gitu. Wah, baca bismillah lu, bismillah. Udah agak pulang kan? Adik, ajarin yuk. Oh, main tuh lagi. Bismillah lu dah. Assalamualaikum bilang. Duduk. Turun. Pinter dialah. Ayo, 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 ayo. Kemana? Oh itu, ayo.
sini. Naik sepeda. Dadah lu, dadah Bia. Naik sepeda dulu, bilang. Mana sepeda adik? Oh ini dia. Oke, mundur. Bisa ya Yung? Mundur, pergi. Oh, tarik. Mana kita pulang? Umi adik mana? Ya, sepeda. Oh, pulang ke rumah. Oke, udah sampai. Dadah. Dadah lu, dadah lu, ya udah, dadah lu, dadah ya.